私の名前は和子先生です。敬語 means honor. So K is honor. Go is term. In the Japanese society, in the working place. Tak boleh cakap dengan cikgu, cikgu bagi ni. Tak boleh cakap macam tu kan? So ini quite important. Tapi ada juga perkataan yang senang. So far if you learn and memorize some of these words, maybe it is very useful. I teach you the structure of keigo first. Sonkeigo to kenjou go, teine go. This is the three main types of keigo. So sonkeigo is purely honor orang atas. Kenjou go rendahkan diri sendiri and then kasih naikkan orang punya peringkat. Teinego is just to be polite.